Ndagusuhuje kandi ngushimiye guhitamo twebwe. Bikunze kuvugwa ko abantu bose bareshya imbere y'amategeko, ariko simbihamya kuko hari abantu bafite ubudahangarwa itegeko ntacyo ribakoraho. Bibaho bo ahubwo bahindura amategeko. Kuva isi yaremwa mu binyejana byinshi bishize, nta na rimwe abantu bose bigeze bareshya ku isi mu bushobozi ndetse n'uko bafatwa muri sosiyete. Ubusumbane bw'abantu bwahozeho kuva kera, buriho uyu munsi ndetse buzanahoraho. N'impamvu ubwazo burya ntabwo zingana. Abasoma cyane ibya Bibiliya ndetse n'ibindi bitabo bishamikiyeho, iyo bavuga ibyo kujya mu ijuru no kuhaba, bavuga ko aho hantu mu ijuru naho kuhaba abantu batazaba bari ku ntera imwe bitewe n'imirimo bakoze. Uko kutareshya kw'abantu mu buzima busanzwe n'uyu munsi mu mirimo bakora, menya ari byo bituma abantu batuma kandi isi iryoha. Nibyo ibaza abantu bose batunze imodoka, noneho iyawe ugakamira hirya hepfo iyo, ninde waza kuyisunika? Ninde waza kuyikora? Ibaze nawe. Ubwo tuvuze ku busumbane uyu munsi, reka tunavuga uko amapeti mu gipolisi cy'u Rwanda asumbana ndetse n'ibirango byayo. Tubivugeho. Duhere ku ipeti rito ryo hasi tuzamuka kuri nini. Ipeti rya mbere mu gipolisi cy'u Rwanda ryitwa Constable, mu magambo ahinnye ni PC. Nta kirango rigira. Ukinjira mu gipolisi ubwo nyine iryo peti aba rifite. Ipeti rya kabiri mu gipolisi cy'u Rwanda ni Caporale. Iri peti rirangwa n'inyuguti ya V ebyiri zihekanye. Ipeti rya gatatu mu gipolisi cy'u Rwanda ni Sergeant. Rirangwa n'ikirango cy'inyuguti eshatu za V z'umweru. Ipeti rya kane mu gipolisi cy'u Rwanda ni Senior Sergeant. Iri peti rirangwa n'ikirangantego cy'inyuguti eshatu za V, hakajyaho hejuru yazo akamenyetso kari mu ishusho y'umwashi. Ipeti rya gatanu mu gipolisi cy'u Rwanda ni Chief Sergeant. Rirangwa n'ikimenyetso cy'inuma izengurutswe n'amagambo ari mu ruziga yanditseho ngo Polisi y'u Rwanda. Iri akaba ari naryo peti rya nyuma mu bapolisi batoya. Iyi ni Urubibi TV. Niba utarakanda subscribe, reka tugusaba uyikande, like, share, hanyuma hasi uduhe n'igitekerezo cy'icyo wumva wifuza twavugaho, cyangwa uduhe igitekerezo ku ingingo nyine turi kuvugaho. Turi kuvuga ubusumbane bw'amaranka cyangwa amapeti y'abapolisi b'u Rwanda. Ipeti rya gatandatu mu gipolisi cy'u Rwanda ni Assistant Inspector AIP. Ari naryo peti rya mbere mu bapolisi b'abofisiye mu gipolisi cy'u Rwanda. Iri peti rirangwa n'akamenyetso k'inyenyeri imwe ku ntugu zombi. Ipeti rya karindwi mu gipolisi cy'u Rwanda ni Inspector of Police IP. Rirangwa n'ikimenyetso cy'inyuguti ebyiri cyangwa se inyenyeri ebyiri ku ntugu zombi. Ipeti rya munani mu gipolisi cy'u Rwanda ni Chief Inspector of Police CIP. Iri ranka cyangwa iri peti rirangwa n'ikimenyetso cy'inyenyeri eshatu cyambarwa ku ntugu zombi. Ipeti rya cyenda mu gipolisi cy'u Rwanda ni Superintendent of Police. Iri peti rirangwa n'ikimenyetso gifite ishusho y'ikirangantego cy'igihugu ku ntugu zombi. Ipeti rya 10 mu gipolisi cy'u Rwanda ni Senior Superintendent. Iri peti rirangwa n'ikirangantego cy'igihugu kiri kumwe n'inyenyeri ku ntugu zombi. Ipeti rya 11 mu gipolisi cy'u Rwanda ni Chief Superintendent. Rirangwa n'ikirangantego cy'igihugu ndetse n'inyenyeri ebyiri byambarwa ku ntugu zombi. Ipeti rya 12 mu gipolisi cy'u Rwanda ni Assistant Commissioner ACP. Rirangwa n'ikirangantego cy'igihugu n'ishusho y'uruziga rukoze mu ihundo, hanyuma hagati mw'iryo hundo hakamamo imishyo ibiri isobekeranye ku ntugu zombi. Ipeti rya 13 mu gipolisi cy'u Rwanda ni irya Commissioner of Police CP. Rirangwa n'ikirangantego cy'igihugu, hariho ishusho y'uruziga ruzengurutswe n'ihundo, hagati harimo imishyo ibiri isobekeranye, noneho hari n'inyenyeri hagati ku ntugu zombi. Ipeti rya 14 mu gipolisi cy'u Rwanda ni Deputy Commissioner General DCGP. Rirangwa n'ikirangantego cy'igihugu, hariho kandi ishusho y'uruziga rufite umuzenguruko w'ihundo, hagati muri n'iryo hundo hakaba imishyo ibiri isobekeranye, ndetse hakazamo
n'inyenyeri ebyiri ku ntugu zombi. Ipeti rya 15 ari naryo rya nyuma mu gipolisi cy'u Rwanda ni Commissioner General, rirangwa n'ikirangantego cy'igihugu, hariho ishusho y'uruziga rurimo inuma ndetse n'ishusho y'uruziga rufite umuzenguruko w'ihundo, hagati harimo imishyo ibiri isobekeranye. Icyitonderwa: Inspector General of Police IGP na Deputy Inspector of Police si amapeti, ahubwo ni imyanya y'ubuyobozi bukuru bwa polisi y'u Rwanda. Ikindi twakubwira ni uko guhera ku ipeti rya Chief Superintendent bo bambara n'ibindi birango biri ku ikora dukunze kwita ibirokoroko. Twagushimiye kubana natwe, Imana iguhe umugisha. Ciao ciao.